Ako ano islama nela da je košno običaj, ovo donese kaligari baro greh, hem greh, sa okolengro kola praktikinena dola običaj, a doleja olengre grehja naka smajnempe. Islamsku učenjako imam El Muziri vačeđa, da oko ovakva pisini da je korisno ko to je delo, ko velje nagrada donese, hem nagrada oko olengri, kola oku inena, to je čitinena od ja knjiga, hem čerena budi palodova sa dok postojini. A oko ova pisini da ih zabrajemo ko to, ko velje greh odolese, hem sa o grehja oko nengre kola čerena budi palodova sa dok krajini od ovako to. Kotar sakala hadisija, jasno ta ni poruka da emanušese džana sevapija. Džana sevapija ando kotora kola ta nekorisna em značajna kova ačađa ano po živdi pa. Hem sa dok kodola kotora džana hem dolese džana sevapija. So ti čini po kotora kova čerela a verdajke mu nese. Pa lolesom ne riba. Važno temo tvojipe da ta ne o islamska učenjakija saglasna da o manuš koja nakjela i sile korist gotar sljedeća bučara. I sile korist jek rahmetija koja nakjela i sile korist gotar dola koja vičani se daje. Ola Đelešan to prostine se, te mi kao to je spor rahmeti i kul mahireti oprolese dušani. Zatim, kada neko podelini da ih sadaka mu nese, rahmetija se. Šajte penada od jatani najšu životi koja šajte čerel naslednik od rahmetija se. Bolje dovate čerel nego so čerela pe tato ja pidu dujto, paš beži i tako dalje. Emo trito, kada je pe rahmetija se bičari bedele, to je čerena li sve umra em hač. Baro islamsku učenjako imam Ibn Kain el-Dževzije, ki pi poznato knjiga Ando duše vačeri, da u vezi kod rakala trim pučiva, dova, sadaka, umra, em hač i si džama, to jest i si saglasnost ehli suneta, fakiha, muhadisa, em mufesira. Sad ta nesaglasna da kod dova, sadaka, em hač, em unese i si korist. A što ti činite, kod ta ibadetija, sa svoj tamo post, namaz, ukujivo Koran, hem zikr, budu učenjaci podeli nenape kod ova pučiva. Je grupa vačeri da rahmetija i sile korist, a dujto vačeri da na nebe. Ukujiva o Korani emuneđe. Običaj to u kojini pe okurane mu neđe tani pojava koja tani put prati maškaro muslimanja. Pogotovo kada ovo Ramazani. Tatko džamije di kelape bare hakme embare jasinja kola pokoji nenape eraknuti enđe. Tat di kelape da put harima nuša u kujinena o Kurani preknuti enđe. Jer većina na džanem arapska hartija Emo donesa starena veren manušem kolaka ukujinem umjesto renđe. Pučiva te ukujini pe okurani rahmetijenđe te relako pučiva kuri na ne jednoglasno stav ko islamska učenjakija. Kod tarodovao ukujiva i si bare rasprave maškaro ulemija. Di saveva čerena da i si se vapija, a odutava čerena sonane. Svako strana i side pe argumentija, ali pare saglasna tale sare, da kada ukujini po Kurani erahmetijenđe, naštite na platini pe. Jer ako oko vas su ukujini, na platini oko nese su ukujnja, onda na ne se vapi. Hem osako postupaktano zabranimo, to jest haram. Hemo kova dela, a hemo kova dela. I poznat učenjakov hanefijskog meseba šejhul Islam Ibn Ebil Iz
кога наклятано пташове народа што дујто беш во хижето, то jest по глигеријанском календару 1300 октомвар дешењето беш, кипи книга која вичини пе Ел Акиде Ел Тахавие вачери саро се вапија ресена джио омуло, али истовремено одбини о укуиба ако релапе било сами надокнада оддонесе со уписало укујањето на нешто. Со значини ханефиски месец кеда тано опучива те укуини по окурани емунесе дозволини. Дозволини, али бизо надокнада. То jest бизо паре, кота осапо укуива на не се вапја. Напротив, од тоа вена хемо кова дела, а хемо кова дела овена грешна. Собдиджина овена те грешна. Окуиво Корани емуленџе ани фетва Хусейн Ефендије Џозе. И крахметија маро право, Косанцова чери. Копе фетве Рахмети Џозе, копута напоручиња о окуива Корани емуленџе. Емулесе џевапија, та неинтересантна со течини пе ко од ова окуива. Ова чери да окурани шајто куини пе емуленџе, hem da on i sine se vapija, ali oučači na smijeni telel pare. Opučiva, da li šajte vignempe gotova hapne, Efendija Džozo vačeri, voljani jek putijem zauvek džajope kajo kurani, kuraneja naštite rope trgovina. Trgovina, kuranesre, a je tencar, Хувела пеко баро грех. Чаче баро понижење увреда коранесе кеда оле чиваре амаре шпекулација праданен. Черале са рек средство та стара, то есте постигнена амаре сегишна материјална интересија. Вачерчам да само оучачи шајте поклоини осевапија емулесе котар по учива. Али, ако од ова се вапи бигнела, то jest, од оле пе укуива се, ако ово дво укуива олесор на платини, више од една не се вапија. И наштите поклоини од рахметија се. Сосем, јер обикиња од ова. Од два после вапи кога хинене кога чеджа обикињаре. Емо више на не власникот, од доле песева пестро. Од ова се вапи на улонико власништо, па ни околесе сочињане, јер на шало. Од ова се вапи на шало, хемуло поништимо, ки јек недозволено трговина прагари. Значи, уло на шало, када хемуло поништимо, кој јек недозволено трговина. Исто од ова износ која динџапе околе се сучиња, он нашалџа по својство садаке. Јер на не диндо цар садака, него цар против вредност учива се, па донесе емунесе на не мисало се вапи котар од ова. Укуива окурани паренџе мотови јек недозволено купопродајно акт. Јек недозволено купопродајно акт. Кури, узало од ова со поништини по севапи, хем андо учива, хем андо паре, емунесе на не мисало корист. Ко краја сар заклучак шајте вачера следече, окурани шајту чини пе ерахметијасев, али бизо паре. Да те пробе да по начин да свако шајто укуини, а да одолесе на вараните да нисали надокнада, окуива окурани пареđetano неисправно. Омуле и силен корист, сар сова чержама андо трибуча, то jest и силja мидова, садака, емандо хадж. Сој пана интересантно, и сико бутана, кад неко накела нанџари пе, пачари пе, ано кифиња, тада одладжена заче Kokkolin ja pakki mentsivena takozvana Nurdova
ja pak kokolime kendisi pisinena kod je kil sura Mulk, sad kao navodno od dijaka rakli do kaburi, ando kabursko azabi, to jest ando kabursko pariba. Osam ke bučatane ča strana ano islam, hem zabre i metane praljalen. Od ova kova čerela bara harami, a odolese ovka odgovorini jekbi veket kabešel anglo Allah Đelešanuhu. A emo kova ačava manetipa, da paloleso meriba, te čivene se kokolin, ja kimena, ja dova, ja sura, osam ki oporuka na volanite čerelte, jer da mi oj suprotno kotar islamsko šerijati. Okova sovolanite čerovo manuško po GDP, te ukuino dove, em te morine dele najbare, tarakje ando kabursko azabi, hem džene mestri kazna, od vaje manuško volanite čerovo po GDP, jer od ova isto amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam če džatano, ema čađa pe umetesete čereo. Isto hema če džanđe anglo paštojba, anglo pre nego što džake paštovava če džanđe svako rad, prema koja mangela to vele zaštita. Ko kabori neka ukuini, to jest neka čitini sura Mulk, koja je ta zaštitnica, ja pak sura El Vakija. Čudotane, subhanallah, sardi sam pojedina manuša porašinena pe umesto tako pođiti pa nena em ukujnena u Korani, ja te ukujnem se dove, sa sova čeđa, a ono umesto dova ačavena maneti pe nasledi konđete čerelinđe dova, te rodena dova, ket kamere non od dova odenge manuša, o nasledice čerelinđe dova. Kao da šaj ne uzubilah, od dole lileja, od vas sura, su pisine su mekine se kokolim, ja pak od vlad dova, nur dova, kao da šaj on ko kabori te prevarinem mumkire hem nekire, mele kola te ne zadužime, kola Allah Đelešana ole zadužija, naredin džaneđe to jest, te pučeni ko kabori. Kodi savet hana o naslednici erahmeti ingri, tarena momola, isi ko put hana dova. Tarena momola ko mezarja pe munenđe, a sa ki praksa na nema nisa o temelj ko islam, hem bizo razmišljanje, šajte prena da od ja praksa ne nape ando kršanja, o lendra ne napa kreja praksa. O islam pralale, hem pijanem, tačno amenđe motvrđa, sovarani tečera, o muslimaja tanem dužna ti čerena bila islamska odredbja, hem propisja. Allah je najbarem, moli na tebe krotokovni pa, hem po oprost opramende, a mare rahmeti enđe, sari enđe, kotar Adem alaihissalam, pa sasuna ke dži kakava momenti, inšala Allah Đelešana ko kabro renđi kame keo po rahmet, makviret po nuri šala džiju ke amesko dile, pa inšala sada olecite resamen, o dženeti firdes, amin, amin ya Rab, alemin. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.